mu bayobozi b'ibikomereza ko batandukanye mwisi bayobora amaleta atandukanye cyangwa se ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Tuvuze yuko Vladimir Putin ari umuyobozi ukomeye kandi utinyitse mu bandi baperezida bose cyangwa se abayobozi, ntabwo twaba tubeshye. Vladimir Vladimirovich Putin w'imyaka 72 uyoborera leta y'Uburusiya kugeza muri kano kanya, akaba ari umuyobozi ukunzwe n'abaturage b'Uburusiya cyangwa se abaturage biwe ayobora. Gusa wava mu gihugu mw'imbere ukerekeza mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye by'inyuma, yaba ari mu Burayi, yaba ari ibihugu by'inshuti cyangwa se by'akadasohoka kuri leta ya Amerika ndetse n'amaleta yose mu burengerazuba bw'isi. Ayo maleta yose yita Perezida Vladimir Vladimirovich Putin yuko ari umutegetsi w'igitugu kandi umutegetsi udatinya kumena amaraso. Muri propaganda ikomeye yatuma abayobozi bose mu burengerazuba bw'isi, abaturage bose basanzwe b'ibindi bihugu bagiye bababwira yuko Vladimir Vladimirovich ari umuyobozi w'umunyagitugu mubi, umuyobozi w'umunyakomuniste umena amaraso uko yishakiye kandi ukunda kugaba ibitero byinshi bitandukanye bya gisirikare ku bindi bihugu byose baturanye. Aho twavugamo nka za Ukraine. Kuva mu baturage bose bari inyuma y'igihugu cy'Uburusiya ukinjira mu Burusiya mw'imbere, Abarusiya bavuga yuko ari umuyobozi wa mbere wabagejeje ku bintu byinshi bitandukanye, yaba ari ugukomera kw'igihugu cyabo, yaba ari ugukomera kw'igisirikare cyabo ndetse no kugira igihanganye muri bisirikare byose bitandukanye bigize isi. Abarusiya bamukunda kubi. Vladimir Vladimirovich Putin uko kwangwa n'amaleta menshi yo mu burengerazuba bw'isi byagiye bituma aba umuyobozi mwinshi kandi wagiye uhigwa cyane. Si byose kandi muri gushaka kumwica yagiye asimbuka impfu nyinshi zitandukanye, ndetse muri kano kanya bikaba bigaragara ko yari umugabo wasimbutse impfu nyinshi uri ku buyobozi bukomeye bw'igihugu cyangwa se ku muperezida. Akaba yarasimbutse impfu cyangwa se ubwicanyi bwari bwamugenewe bwari kumutwarira ubuzima bugera kuri 43 bwose kuva yajya ku buyobozi kugeza muri kano kanya muri mu mwaka wa 2024. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuganira ku nshuro nyinshi zigiye zitandukanye Vladimir Putin yashatse kwicwa ndetse akaza gusimbuka izo nshuro zose cyangwa se akarokoka. Si ibyo gusa, Vladimir Vladimirovich Putin asimbutse impfu cyangwa se ubwicanyi burenga 46. Ibi ngibi byerekana yuko umutekano we atari ifu y'imvugo rimwe, bitewe n'izi nshuro zose yashatse kwicwa ubundi zose akazisimbuka. Turaza kureba ibintu byose bigize umutekano we bituma ari we muntu wa mbere ugoye kugira ngo ube wamwica cyangwa se wamugeraho. Ibi ngibi bimugira umugabo wa mbere higwa ibihugu byinshi bitandukanye n'abicanyi, gusa bose bikababera ibidashoboka kuba bamugeraho cyangwa se bamwice. Kuba yari mushyashya kuri Ozone imfu kuri YouTube, wakora subscribe ukiyandikisha kugira ngo uri ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye. Ubaye kandi wakunze kino kiganiro umva kigushishikaje, wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Duhereye mu 1999 ubwo Vladimir Vladimirovich Putin asimburaga umugabo witwa Boris Yeltsin. Muri iki gihe uyu nguyu akaba ari perezida wayoboraga igihugu cy'Uburusiya. Icyo gihe Vladimir Putin ahinduka minisitiri mukuru w'igihugu cy'Uburusiya, intego za mbere yazanye ku ntebe y'ubuyobozi hari kugira ngo avaneho kandi arimbure amagurupe yose yari ashingiye ku rugomo cyangwa se ibyitwa amamafia. Izi gurupe cyangwa se udutsiko twari dushingiye ku rugomo tw'abamafia twabaga mu Burusiya twari twinshi cyane kandi dufite amafaranga menshi ahambaye. Bikaba byaravugaga yuko kuva muri iki gihe cyose haba abamafia cyangwa se udutsiko twinshi kandi dufite amafaranga menshi ahambaye kandi akaribo bahaga amategeko cyangwa se amabwiriza buri muyobozi wese uyoboraga igihugu cy'Uburusiya. Vladimir Putin mu kuza ku ntebe y'ubuyobozi yaje watemereye yuko yakora mu kwaha kw'abo bamafia cyangwa se udutsiko twinshi twari dutandukanye twakoraga mu gihugu cyo mu Burusiya, haza afite ingamba zo kugira ngo abarimbure kandi abavaneho. Bamwe yatangiye kubatera ndetse bambura imitungo yabo yose yibabaruyeho mu gihugu cyo mu Burusiya. Abakuru b'utwo dutsiko twose batemeye yuko bakubye ibintu byose cyangwa se imitungo yabo yose yari iherereye mu gihugu cyo mu Burusiya, batangira koherezwa mu magereza. Abo mafia mu kubona ko ingoma zahindi imirisha umuyobozi ujeho ari we Vladimir Putin ku ngoma mushyashya, ataraje kubarebera izuba nabo banze yuko bagomba kumuhiga bakamwica kandi ntamareho igihe. Uko yabagabaga bitera bafunga abandi baka imitungo yabo, nabo niba bamureberaga izuba bagendaga bamugabaho ibitero byinshi bigiye bitandukanye, yaba ari mu ngendo nyinshi yakoraga, yaba ari mu manama yagendaga akoraga ndetse no kugera iwe mu rugo. Vladimir Putin umunsi umwe arimo araviwe agana ku biro bye by'akazi, yaje gutega igisasu kiza guturikana imodoka yarimo, gusa we ntiyagira ikintu abaza kurokoka urwo rupfu. Vuba na bwangu yase kiri abantu bakora iperereza bashaka buri muntu wese waba warigizemo uruhare muri iki gitero cyari cyamugabweho. Abamafia bose bari bagiteguye, bose boherezwa muri gereza. Amaze amezi 2 yonyine agiye ku buyobozi bwa Prime Minister mu 1999. Abamafia benshi yaratse imitungo yabo myinshi mu Burusiya bari barahungiye mu gihugu cya Uzbekistan. Amaze amezi 2 yonyine ku buyobozi bwa Prime Minister yaje kugira uruzinduko muri kino gihugu cya Uzbekistan. Abamafia benshi bari barahuriye bapanga igitero gikomeye cyo kugira ngo bamwivugane narenge uyu munsi. Gusa nabwo abasirikare ba Uzbekistan n'abapolisi baho baza gufatanya, baza gukora iperereza. Abamafia benshi bari bateguye igitero nabo baza gufatwa, nabo baza gutabwa muri yombi. Gusa bamwe muri bo baje kwicwa, nihaza no kumenyekana uwabo wabishe.
nyuma nabwo umwaka w'2000 Vladimir Putin amaze kwemerwa nk'umuperezida mukuru w'igihugu cy'Uburusiya mu matora yari amaze gutsindamo mu mwaka w'2000, yaje kujya gushaka agace kitwa Chechnya gaherereye mu Burusiya mu majyaruguru y'Uburusiya. Konvoyi yiwe cyangwa se uruhererekane rw'imodoka zari zimurinze ruza gutegwamo igisasu munsi, kikaba ari igisasu kiri mu bwoko bw'ibisasu bituruka bikoresheje telekomande. Neza imodoka zo zigeze hejuru ya kino gisasu cyaje guturitswa hakoreshejwe telekomande. Abasirikare biwe n'abarinzi be bose abenshi baza gukomereka, gusa we ntiyagira icyaba, ahubwo urupfu rw'uwo munsi narwo bararusimbutse. Iki gitero cyari cyakozwe n'aba mafia bari bararahiye bavuga yuko mu gihe cyose azaba ari ku ntebe y'ingoma y'Uburusiya nabo batazigira baruhuka habe na rimwe bataramumaramo umwuka. Hashize amezi make cyane amafia bayifuje kumwica muri urwo rupfu narwo akarusimbuka. Mu mwaka w'2000 nanone Vladimir Putin yashatswe kwicwa ubwo yari muri hoteli iherereye mu gace ka Crimea mu majyepfo y'ikino gihugu cy'Uburusiya. Akaba yashatse kwicwa biciye mu kurya ibiryo byari biroze mu gihe yagiye gufata ifunguro rya mu gitondo, gusa abantu be bashinzwe gupima ibiryo byose agiye kurya bakaza kuvumbura ko ibyo biryo byari birimo uburozi kandi yashakaga kwicwa. Urupfu narwo rwari ruciye mu kumuroga, nubwo yabashije kurusimbuka. Si ibyo gusa, muri 2002 nabwo yashatse kwicwa ubwo yari agiye mu myereko ya gisirikare mu mujyi wa Moscow. Intebe y'abayobozi y'ahantu yari yicaye yari iteganye n'inzu nini kandi ndende. Nkizi ikaba ari mu sniper w'umwicanyi ushaka kumurasa, gusa nabwo mbere y'uko murasanga mwice, gusa abasirikare ba FSO Federal Protective Service w'Uburusiya bakaza gufata uwo sniper mbere y'uko arasa Vladimir Putin. Kijya kuvuga impfu zose zirenga 46 zose Vladimir Putin yasimbutse ntago twazirangiza. Gusa tuvuze urupfu yasimbutse mu mwaka w'2002 mu gihugu cya Azerbaijan, igihe yari yagisuye imirimbo zo mu gihugu cya Iraq ndetse n'imirimbo zo mu gihugu cya Chechnya zari zarekwe mu gihugu cyo mu Burusiya. Nawe zimirimbo zo mu gihugu cya Chechnya zikaba zarigizwe n'aba mafia benshi biruka mu gihugu cyo mu Burusiya. Buri mwaka bose bahuje imbaraga bavuga yuko Vladimir Putin mu ruzinduko yari yagiriye muri kino gihugu ugomba kumusiga ari umurambo. Mu gutega isasu mu modoka ze z'uruhererekane zari zimuherekeje mu mutekano wiwe, ibyaje guhira izo mirimbo zose zari zitaranyije ngo zice Vladimir Putin bitewe n'uko abasirikare ba Azerbaijan baje gutegura kino gisasu ndetse n'abapanze kwica Vladimir Putin muri urwo rugendo biciye mu kugira ngo aturitse imodoka ziwe zari zimutwaye mu mutekano wiwe. Yaje gufatwa ajyanwa imbere y'inkiko akatirwa imyaka irenga 10 muri gereza. Muri 2003 nanone mu ruzinduko yari yagiriye mu gihugu cyo mu Bwongereza, United Kingdom Anti-Terrorist Policy, iyi polisi ikaba yarafashe abagabo babiri bari bafite imbunda ndende z'indeba kure nabo bakekwaga yuko bashaka kwica Vladimir Putin muri ruzinduko yari yagiriye mu gihugu cyo mu Bwongereza. Si ibyo gusa, none mu mwaka wa 2012 mu ruzinduko yari yagiye mu gihugu cya Ukraine, abagabo babiri bari bapanze kugira ngo bamwice biciye mu kugira ngo bambare amashakete y'ibisasu baturikane nawo. Gusa Ukrainian Police, iki cyakaba ari igipolisi gikorera muri Ukraine, kiza gufata abo bagabo babiri mbere y'uko baturitse ibyo bisasu ngo Vladimir Putin abe yabigenderamo. Ndabizi neza kandi cyane ijana ku rindi buri kwibaza ukuntu Vladimir Putin yasimbuka impfu zirenga 43 zose. Izi bisasu bari bamuteze ku modoka yiwe, abasniper bashaka kumurasira mu ntera ndende ngo amasasa amwice, abashatse kumuroga, abashatse kumuturikizaho ibisasu byinshi bigiye bitandukanye, gusa bose bikaza kubananira, bikaza kurangira ari bidashoboka kugira ngo Vladimir Putin bamugereho cyangwa se ngo bamwice. Kuko ikibazo ni impfu muri kano kanya ushobora gukeka yuko kuba ibi byose yarabisimbutse Vladimir Putin ari amahirwe, gusa bananiza umutekano we ndetse n'inzego nyinshi zitandukanye zikora mu mutekano we ndetse no kumurinda batangaza yuko ibi byose bitaba ari ukumugwira cyangwa se ari amahirwe yaba yaragize bitewe n'uko umutekano we uhambaye kandi ukomeye mu bice byose biwugize. Uburinzi bwa Vladimir Putin bushingiye ku bice bitandatu byose. Ibice bigize uburinzi bwe akaba ari ibice bituma Vladimir Putin ahinduka umugabo wa mbere uhigwa cyane, gusa nabwo bikamugira umugabo wa mbere bigoye yuko wabasha kumugeraho cyangwa se ngo umwice mu gihe icyo ari cyo cyose. Muhaye ikaze mu bice by'umutekano bitandatu bihambaye bya Vladimir Putin bikoreshwa mu kumurinda umunsi ku munsi ubuzima bwe bwose. Dore ku gice cya mbere kandi gihambaye akaba ari icyitwa FSO cyangwa se Facility Security Officers. Abo ngabo bakaba ari abagabo b'intarumikwa batorejwe kurinda perezida wese uwo ari we wese w'igihugu cy'Uburusiya. Muri make abo ngabo bakaba ari nk'abashinzwe barinda Vladimir Putin, gusa mu gihe cyose yaba avuyeho babasha no kurinda undi muntu wese waba uri ku ntebe nkuru y'ubuyobozi mu gihugu cy'Uburusiya hari perezida. Si ibyo gusa kandi mu mikorere igaragara buri wese muri kino gisirikare, bitewe n'uko abasore bose bahereye muri kino gisirikare bafite umwitozo kandi uhambaye, bafite ibikoresho bigezweho yaba n'imbunda, ibisasu ndetse n'umwitozo wose udasanzwe kugira ngo babashe kurinda buri muntu wese waba uri ku ntebe nkuru y'ubuyobozi w'igihugu cyabo cy'Uburusiya. Uburyo bwa kabiri bugize umutekano wa Vladimir Putin akaba ari igisirikare cyiwe bwite yashinze mu mwaka wa 2012 cyitwa Rosgard. Igisirikare cya Rosgard akaba ari igisirikare cyiwe yashinze mu mwaka wa 2012 bitewe n'uko abantu benshi bashakaga kumwica. Igisirikare yashinze akaba ari ukishyura ku mafaranga yiwe
amategeko n'amabwiriza yose bakaba yabwirwa na Vladimir Putin mu kazi kabo ka buri munsi. Buri raporo yose bashaka gutanga bayijyana direct kuri Vladimir Vladimirovich Putin, akaba ari we wenyine uyakira. Inshingano z'igisirikare cyiwe bwite cyitwa Rost Guard akaba ari ukurinda umutekano we wose, yaba ari uw'imbere mu gihugu ndetse n'uw'inyuma mu gihugu. Twongeyeho kandi na kugeza cyangwa se irikwa ryose ry'abayobozi bashaka kumukuraho, mu gihe cyose yaba ari abayobozi b'abanyapolitiki mu gihugu cyo mu Burusiya bashaka kunyunyuza uburyohe bwo mu ntebe ya kiyobozi, hariyo Vladimir Putin yaciye kugeza muri kano kanya. Twese tukajya ku gice cya gatatu kiza umutekano wa Vladimir Putin. Abangaba akaba ari bodyguard cyangwa se abarinzi biwe ku giti cye nabo yishyura ku ruhande, nabo akaba ari abagabo kandi baba barahoze mu gisirikare akenshi na kenshi bakaza kukivamo bakaza guhabwa akazi muri ikipe ya bodyguard be ku giti cyiwe. Aba bagabo akenshi uzakunda kubabona ahantu hose Vladimir Vladimirovich Putin ari, yaba ari mu nama, bakunda kugaragara bafite udukapu tudasanzwe tureture. Buri wese ukabonye ashobora kugira ngo ni agakapu gasanzwe gusa iyo ibyago bije utu dukapu babasha kuturambura tukahindukamo antibare ku buryo babasha kurasa isasu ntibashe kwinjira. Tukaba twakoreshwa mu kugira ngo wende Vladimir Putin mu gihe cyose haba habaye imyivumbagatanyo cyangwa se imvururu ahantu hose yaba ari. Si ibyo gusa kandi amategeko n'amabwiriza adasanzwe buri muntu wese cyangwa se buri musirikare wese ubereye muri bino bice bitatu twavuze mbere by'umutekano wa Vladimir Putin aba agomba kuba afite imyaka hagati ya 19 na 25. Si ibyo gusa kandi aba agomba kuba afite uburebure buri hagati ya 1.70 ndetse na 1.88. Irindi tegeko kuri buri musirikare wese ubereye muri bino bice bitatu twavuze mbere aba agomba kuba afite hagati y'ibiro 75 ndetse n'ibiro 90 mu buryo kugira ngo bafashe kugira ngo bagire umubiri muzima, wemera kujya mu matage n'amagi yose Vladimir Putin yaba agezeyo kandi bakamurindira umutekano neza. Vladimir Vladimirovich Putin ahantu hose agiye kwinjira babanje gusakwa ndetse agakorerwa isuzuma rikomeye, yaba ari mu mahoteli, mu byumba by'amanama y'abandi bayobozi bose batandukanye mu bindi bihugu. Babanza gusuzuma yuko nta dufata amajwi cyangwa se dufata amashusho twose twaba turi muri ibyo byumba cyangwa se amahoteli mbere yuko abanza kwinjiramo. Si ibyo gusa no kujya kurya gufata ifunguro iryo ari ryo ryose, yaba ari irya saa sita, irya nijoro, irya mu gitondo, mbere yuko Vladimir Putin abasha kwikora ku muntu habanje kuza abishinzwe bakabanza gusuzuma ibiryo byose yaba agiye kurya mu buryo kugira ngo bamurinde yuko yabasha kurugwa, bitewe n'uko abantu benshi bashatse kumuruga bamurugiye mu biryo. Ku gice cya kane cy'umutekano wa Vladimir Putin turasanga imodoka ya kasamutwe ihambaye cyane yitwa Urus. Iyi akaba ari imodoka yakozwe mu ruganda rw'Abarusiya rwa Urus, akaba ari imodoka yahaye Vladimir Putin mu buryo kugira ngo ijye ibasha kumurinda, kandi akaba ari imodoka ihambaye akoresha mu ngendo ze zose zo mu gihugu cyo mu Burusiya ngufiya. Imodoka kuva hasi kugera hejuru, uvuye inyuma kugera imbere hose akaba ari imodoka ya antibare, kandi ikaba ifite system idasanzwe kugira ngo buri gisasu cyaba cyitewe cyangwa se n'imyuka yose ihumanye yaba itewe ibashe kuyirwanya, buri muntu wese urimo imbere abashe kugira umutekano ntagire ikintu aba yaba. Urus akaba ari imodoka ifite uburemere bwa toni 6. Iyo ngiyo ifasha kuba yagenda ifashe hasi kandi ikagira umuvuduko udasanzwe wayo. Iyi akaba ari imodoka kandi ikomeza kugira Vladimir Putin udabasha kugerwaho n'abicanyi bose, umutekano we kandi ukaba ugihambaye. Igiciro kindi cya gatanu kiza umutekano wa Vladimir Putin, aha turasanga gari ya moshi nini kandi ihambaye, benshi bakaba bayita Ghost Train nk'uko benshi bayita rwose bitewe n'umuvuduko wayo. Akaba ari gari ya moshi muzima, bitewe n'uko igihugu cy'Uburusiya ari igihugu kirekire kandi kinini. Mu ngero za Vladimir Putin zambukiranya imijyi myinshi itandukanye kandi biri mu gihugu cyo mu Burusiya, akaba akoresha gari ya moshi. Si ibyo gusa kandi gari ya moshi ikoranye n'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye bitewe n'uko ahantu hose ibashije kugera, buri tumanaho ryose rya telefoni rihita ryikupa ku buryo n'umugizi wa nabi wese ashaka kuyitega igisasu akoresha ikoranabuhanga ry'itumanaho ibyo byose bitamukundira. N'imbere y'iyi gari ya moshi akaba hatangaje kandi hahambaye, bitewe n'uko mo imbere y'iyi gari ya moshi harimo office, gym, ibiro byinshi bitandukanye by'abayobozi bose bashaka gukoresha mu cyose baba bari muri ino gari ya moshi, tutibagiye muri icyumba cy'imyidagaduro ndetse n'icyumba cy'ubuvuzi giherereye muri iyi gari ya moshi. Mu gihe cyose haba habaye ibyago Vladimir Putin agize ikibazo yabasha kuvurirwamo mu buryo bwo kumurindira umutekano. Iyi gari ya moshi yose ikaba itabasha kwinjizwa n'isasu iryo ari ryo ryose bitewe n'uko ari bullet proof, ndetse ikaba ifite n'ubushobozi bw'uko yabasha kuzimya igisasu cyose cyaba kirashweho kitarabasha kuyigeraho. Igice cya nyuma kandi gihambaye kiza umutekano wa Vladimir Vladimirovich Putin, hakaba indege ze ebyiri zitandukanye, harimo akajugujugu ndetse n'indege iwe bwite ya private jet hagendaho mu ngero zitandukanye. Dore kuri kajugujugu ya kasamutwe turasanga ari iyitwa Land Force M8, ikaba ari kajugujugu ihambaye Vladimir Putin akoresha mu ngendo ze zose. Indege akaba ari bullet proof cyangwa se buri musasu yose yayirasa ko atabasha kuyinjira, kandi ikaba ari signal jammer
indi ikaba ibasha kuba yazimya sinyari zose cyangwa se itumanaho ryose ahantu hose yaba igeze, ibi by'umutekano uhambaye. Reinforce M8 akaba ari kajugujugu ifite ikoranabuhanga rya anti-missile defense system, buri gisasu cyose kirashweho ibasha kucyumva kitarayigeraho ubundi ikakizimiriza mu kirere. Indege kandi mu gihe cyose yaba irimo Vladimir Putin yabasha gutanga amatike ku basirikare bari hasi bakabasha kuba bakora iyataka ritandukanye, yaba ari ry'ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se byose bitandukanye, uwo yibereye muri indege ya Reinforce M8 kandi umutekano we wizewe ijana ku rindi. Indege iwe bwite private jet, iyi akaba ari nayindi akaba ari private jet AR-96-300 PU. Iyi akaba ari indege iwe bwite ikoreshwa mu ngendo nyinshi, akaba ari signal jammer ndetse akaba ari bulletproof, ikaba itabasha kwinjirwa n'amasasu yari yose ndetse ikaba ibasha kuzimya sinyari zose ahantu yaba igeze z'itumanaho iryo ari ryo ryose. Si ibyo gusa kandi indege ikaba ifite ama-office atandukanye mo imbere yakoreshwa na Vladimir Putin mu gihe cyose yaba ashaka gukora inama n'abandi bayobozi baba bari kumwe muri iyi ndege mu gihe cyose baba bari mu kirere. Igitangaje cyane cyane muri iyi ndege akaba ari ibice byinshi bitandukanye bigizwe na zahabu kandi ya nyayo, yaba ari mu bwiherero, mu ma-office atandukanye ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Si ibyo gusa kandi indege ya private jet ya Vladimir Putin ikaba ifite inzira nyinshi z'ibanga yabasha guturikiramo mu gihe cyose yaba igize ikibazo iri mu kirere ku buryo nta kintu yaba. Bitewe na bino bintu byose bigize iyi ndege ikaba ihagaze amafaranga arenga $550 z'amadolari y'Amerika, akaba ari indege yumbatiye umutekano wa Vladimir Putin kandi akunda gukoresha mu ngendo ze zose zijya mu bindi bihugu. Ese we ni iki wabonye gitangaje ku mutekano wa Vladimir Putin muri kino kiganiro? Ushaka kuduha igitekerezo muri comment ukacyandika cyangwa se inyunganizi, kubera umushyashya kuri uyu muyoboro wa like ndetse nashaka kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Si ibyo gusa ntiwibagirwe gusubscribe. Mbifurije n'ihirwe mu byo mukora byose, muhahe muronke kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Nongeye kubashimira, ibiganiro byacu ntakagaruka.